Sak gen men. Nan cheke la men. Men mwen, sak pase men fwe. Yo men, gon livraison la kala men yo. Nan cheke la vreman lè fwe. Sak pase men. Ou konen de pou cheke mse yon nan moun deja baba. Mse do tou pare men. Monshe men, pare monshe, pare men. Pare men, komple vat. Komple yo, ba yo moute men. Pare monshe men. Be ok, sak gen men, pou koumen de don cheke m la? Yo, 2 hectares base. Mbeche pou mpompe sou mwen sepe. Oh, min. Ou wan mache sou fel yo, ou di m 2 hectares. 2 hectares base. Me ok, 2 hectares lan baba mati, vi to asure la men. Esko kwe? Mbwe men. Sa kou do $20 baba, on ba yo moute. Mwen tem $100 kan mwen damba wol base. Non men. Bon. Kou nou poche la? Oh. Yo, son ba prepare li baba. Nèg yo ba kite l même non? Kan tete? Bon, ki son man ki va joun. 10 nègen, 17 3 seulement ki la dan. Mwen sa va. Mais parce que depuis on va venir la prochaine. Li bon. Ça bon? OK. Ou a on de la machine. Mais $20 de gain seulement. Yo, rache boss. Marché sou moun yo. Vini à l'autre nèg baba. Yeah. Baby, yeah. There's a meeting in my bed, There's a meeting in my bed, There's a meeting in my bed, There's a meeting in my bed. Por favor, vai trabalhar na música, tá? Não, vamos mandar pra lá. Dinner removed, okay, we through, but I ain't finished it. Can I slide with you? Spend the night with you. Just let me write and it dripping from my signature. I feel like your body inspired my intentions. You left the squad. Yo, kè kon fè la bes? Kè kon fè la zami? Yo, sam for nou. Bon ba ek pa bon papa, Samsung. Yo, eme lag, on met lag. Bon ba, minute sa place la, Fais-toi minute fè. Oye, le, sa de ka e vene pot nou. Pas non fè. Oh, se ke ven mwache fon nou. Yo, sak pase. Ou ba bon base, non? De bay bak chap? Oui, frère. De bay pot aban? Oui. Yad. E mwen fè re a men. So konen pase. Wè sa ke mde ba wa men. Se pou pos misyonel de men. Se pou ni bak chak, ni pot aban men. Ki so zim la men? Faz uma história.